ndavuga ngo Bujumbura yongeye ahiye ubwo ni mu gihugu cy'u Burundi. gitondo Inyubako ikorerwamo ubucuruzi izwi cyane muri Bujumbura, Bujumbura muri galeri Ndayizamba na La Parissie yafashwe n'inkongi y'umuriro. Polisi ishinzwe kuzimya inkongi yahageze bibi by'ubusa. Kuzimya inkongi byabaye by'ubusa. Uzi ko ni ukuvuga ngo mu Burundi uzi ko bwashize abacuruzi batatse ko nta kizimyamwoto bagira. Ndayishimiye aravuga ati mwazateranyije amafaranga mukigurira kizimyamwoto izajya bafasha kuzimya, kandi umenye ko iyi Bujumbura ikintu bita inkongi y'umuriro ikunda kuhibasira. Ubwo turaza kujya mu mateka turebe ukuntu uribuka hari n'igihe u Rwanda rwigeze dufite rubanye neza bafite umubano mwiza, u Rwanda rwigeze rwohereza indege ijya kuzimya isoko, aho ni mu mwaka wa 2013 aho isoko rikuru rya Bujumbura Marché Central de Bujumbura ryahiye ku itariki 27 Mutarama 2013 ahagana saa moya n'igice za mu gitondo. Inkongi y'umuriro yafashije isoko. U Rwanda buriya byandi bavuga ngo umuturanyi mwiza, u Rwanda ruhita rwoherezayo indege zizimya umuriro zijya kubafasha kuzimya. Ejo bundi mu minsi ishize nabwo hari ryari isoko rya Ngozi ku itariki 9 mu kwezi kwa karindwi. Impungenge ku mutekano w'u Burundi, dore ko ngo amakuru y'ubutasi bafite ari uko Uvira M23 igiye kongera kuyifata, bikaba biteje impungenge umutekano wa Bujumbura. Ati aka karere karatutumbamo ashyiramo faya. Kuvuga ngo niyo coincidence ibi bikaba General Neva yibereye hirya hafi ya Congo Brazzaville, nabyo hari igihe biba bifite ikintu bivuze da. Ntabwo numva uburyo umuntu yategura gahunda yo kugundira ubutegetsi cyangwa se gushimagizwa n'abaturage atabona ko iki kibazo cy'inkongi z'imiriro zigenda zibasiriwe ejo bundi ari ikibazo. Yabwiye abantu ko bagomba ariko ntacyo bikora. Uya ngo bagomba ngo kwigurira za kizimyamwoto mu masoko.